Rado, dušo. Pile moje. I pozdrav svima, dobrodošli na kanal Srpska Pasta. U proteklih 30 klipova dotakli smo se raznih tema, od folklora slovenskih naroda pa sve do Anunnakija. Stoga danas sam rešio da ovaj video posvetim mom rodnom kraju i selimo se u Bajinu Baštu, to jest na staru vodenicu koja se nalazi u Rogačici u selu Zarožje, gde ćemo se baviti najpoznatijim srpskim vampirom, Savi Savanoviću. Prema starim legendama iz našeg naroda, pretpostavlja se da je Sava Savanović čekao kasno u noć, kada bi ljudi nosili pšenicu u vodenicu i tu ih je ubijao i ispijao im krv. Vodenica je pripadala staroj starosedalačkoj porodici Jagodić i popularno ime joj je Jagodića vodenica. Ona se nalazi duboko u kanjonu reke Rogačice. Radila je čak do kasnih 1950-ih, nakon čega je potpuno zatvorena za proizvodnju brašna, ali to i nije slučaj za turizam s obzirom da je jedna od najpoznatijih lokacija koje tamo mogu da se posete. A to i ne čudi, s obzirom da je bila tema raznoraznih paranormalnih istražitelja koji su znali da provedu i celu noć tamo. Sava Savanović se prvi put pominje u pripovetki Milana Glišića posle 20 godina, ali možda ste ga videli u filmu Leptirica. U selu Zarožje čak i danas mogu da se čuju priče o ovom vampiru. Naravno, pre par godina njegova vodenica se urušila, te su se meštani Zarožja uplašili da on neće imati gde da živi. Iskreno ne verujem da je ova priča izmišljena samo zbog turizma. Postoji mogućnost da su neki detalji naknadno dodani, ali zahvaljujući njegovom pomenu u pripovetkama možemo da budemo sigurni da to nema veze sa turizmom. I ako znamo da verovatno svi detalji u knjizi nisu tačni, možemo samo da pretpostavimo šta je Milana Glišića inspirisalo da napiše priču o Savi Savanoviću. Naravno, izvori ovih priča ne dolaze samo od pisaca ili filma Leptirica. Imamo jednog svedoka, Slobodana Jagodića, koji kaže da je njegov deda bio vodeničar. Kada je jedne noći kao dete prenoćio sa dedom u vodenici, rekao je da je osetio ogroman strah i da nema tih para za koje bi se on opet tamo vratio i proveo noć. Kako kaže, probudilo ga je stajanje vode. Dozivao je dedu koji mu je rekao da se ne brine, te je uzeo lopaticu i bacio žar, a voda je odjednom ponovo potekla. Meštani su prijavljivali kada bi išli na igranku, začuli bi čudan glas kao da neko viča, ne izgovara ništa, kako su ga opisali. Takođe, neko je mogao da čuje te glasove, a neko nije. Jagodić nam je takođe ispričao kako je Sava Savanović ubijao svoje žrtve. Rekao je da ih je prvo davio, onda im pio krv i kako je bio toliko ogroman čovek da je retkost da nekog takvog danas ima. Imamo još jednog svedoka. Naime, Milanka Petrović kaže da je Sava Savanović poslednji put ubijao pre 50 godina, baš kada je Jagodić bio mali. Kako priča, plaši se tuda da prođe i po danu, a veruje da Sava Savanović nije napustio selo i da tamo nečeg ima. Takođe je rekla da između njene kuće i vodenice postoji jedan potok koji staje tačno u ponoć. Koliko su strašne priče o Savi Savanoviću i koliko ga se ljudi plaše može da vam potvrdi sledeća priča koju smo čuli u Zarožju. Dečko iz Valjeva došao je sa drugarima na slavu kod majke. Oko ponoći, nakon što su malo popili, odluče da se upute ka Savinoj vodenici. Iako su prethodno bili upozoreni da to ne rade, zaustavili su automobil i počeli da dozivaju Savu. I tada su sa druge strane brda u ponoć dobili odgovor: "Hej!" Neki glas je odzvanjao, a oni su pretranuli od straha, počeli da uskaču u automobil i trče, a neki su ostali bez patika.
a i u kepek su skakali ubeđeni da im se javio vampir. Međutim, kako se sutradan ispostavilo, njima se nije javio Sava, već jedan meštanin koji je imao nameru da ih prepadne kada je čuo da dozivaju Savu. Došli smo do kraja današnjeg klipa. Ne znam šta bih vam rekao s obzirom da sam posetio ovu vodenicu jednom prilikom. Međutim, zaista nikakav strah nisam osjetio. Naravno, nisam je posjetio u sred noći, ali znate kako naš narod kaže. Gde ima dima, ima i vatre. Nadam se da vam se svidao klip. Do sljedećeg klipa. Budite mi dobri.